Ne volim baš pričati puno o automobilima jer ne znam puno o tome, ali zato je s nama voditelj projekta Old Zagreb Tour, Kristijan Pirc. Vi ovako u tišini nas slušate i našu priču o rikšama, ali dio ste naše emisije kao još jedno inovativno turističko prometalo. Oldtimeri su se već pred neko vrijeme pojavili u Zagrebu. Otkud pak ovaj Ford i to poseban model po zagrebačkim ulicama? Ponajprije dobar dan, zahvaljujem na pozivu u emisiju i pozdravljam sve slušatelje Radija Sljemena. Pa ovako, priča sa Old Zagreb Tourom i Eko grupom krenula je otprilike prije nekih 2 godine. Početkom 2016. godine 6 poslovnih partnera došla na ideju da investira u turistički projekt. Koliko shvaćam, to je zapravo došlo od jedne radionice koja inače se bavi s autodijelovima. Tako je. Došlo od firme Alati Milić, jedan od suvlasnika firme. Rajko Milić inače se bavi proizvodnjom prometala na električni pogon, pa tako u toj firmi možemo naići na proizvodnju bicikala, skutera, aeromobila. Pa i na taj način su oni odlučili spojiti zapravo turizam i ekologiju. I mi volimo reći da je naš projekt zapravo kombinacija prošlosti i budućnosti za turistički proizvod sadašnjosti. Aha, eto, to je ovako fino kad, kao reklamni slogan jedan tako kad je. ispričate. Ali zapravo ono što ljude privlači, vas se može naći gore, mislim da sam vas vidjela na trgu Svete Katarine, tamo stoje neka od tih oldtimera, to su samo 2 vozila ili ih ima više? Trenutno imamo 2 vozila, međutim sa 1.5. krećemo u novu investiciju i planiramo još 4 nova vozila da se od početka svibnja nađu u ponudi. Tako je, u pravu ste, imamo nekoliko stajališta u gradu Zagrebu. Naše najpopularnije stajalište jeste upravo to na Katarininom trgu ispred muzeja prekinutih veza. Međutim, stojimo i na Zrinjevcu i ispred hotela Westin, a uskoro ćemo imati stajalište ispred hotela Esplanade. Ko se s vama najviše vozi u ovim oldtimerima? Pa gledajte, većinom najviše se voze turisti. Recimo 70% gostiju, klijenata je upravo od turista, i dok je nekih 30% domaćih gostiju, i uglavnom su to nacionalnosti koje zapravo i najviše zastupljene u turističkom prometu grada Zagreba. Znači, mogli bi reći gosti iz Azije, gosti iz Velike Britanije, SAD-a, Japana, tako da, međutim, ja bi ovdje naglasio posebno predstavio naš jedan projekt koji radimo u suradnji sa HEP-om, Hrvatskom elektroprivredom, koja je generalni sponsor projekta HEP Sredom na struju. Sad da malo objasnimo, inače se ljudi kako bi se vozili oldtimerima i obilazili Zagreb i slušali nešto više o njemu i znamenitosti, naravno sve ima svoju cijenu, ali ovaj vaš projekt Sredom na struju omogućuje građanima da isprobaju vaše oldtimere bez naknade. Ja? Tako je, bez naknade, besplatno vozimo građane i sve zainteresirane posjetitelje. Stojimo svake srijede od 12 do 18 sati na Zrinjevcu sa sjeverne strane, sa strane Vrhovnog suda, i sve zainteresirane vozimo kratkom vožnjom od nekakvih 10 minuta oko Zrinjevca i Trga kralja Tomislava. Kakav je to osjećaj voziti se u oldtimeru? Doroteja, morate probati u svakom slučaju, neopisiv, ali poprilično autentičan. Gledajte, to su vozila koje nemaju one klasične amortizere, tako da kad se recimo vozite ulicama poput Mesničkom, Kaldermom, to se zaista se drma, autentično je onim vozilima iz početka 20. stoljeća. Imate i vozača, vidjela sam, odjevenog onako kak se šika. Tako je, u potpunom dress codu, sa gramerskim odjelom, cilindrom, košuljom, sakoom. Dakle, potpuno smo se vratili u vrijeme Ferdinanda Budickog i Alme Belli s početka 20. stoljeća. Ljudi koji su u Zagreb zapravo i doveli prve automobile. Kad razgovaramo o tim replikama, ljudi se, evo kažete, bave inače automobilima i znaju sve o tome. Međutim, otkud su stigli ovi Fordovi koji su zapravo pravi primjerci replike? Pa gledajte, nije iznenađujuće s obzirom na cijenu sirovina, materijala i cijene rada da te automobile naručujemo zapravo iz Kine. Međutim, oni zapravo stiže nam samo karoserija i dio osovine, a ovaj drugi dio ga zapravo nadgrađujemo mi u spomenutoj sestrinskom partnerskoj kompaniji. Zapravo volimo reći da tijelo možda jest kinesko, ali duša i pogon električni je u svakom slučaju hrvatski. Zagrebački. Tako je. Dobro. Dakle, evo, vidjela sam i nekakve ponude za mladence, ili oni dolaze na slikanje i slično? Tako je, da. U ponudi imamo zapravo 2 replike tog Fordovog T modela. Imamo jednu u crnoj boji, jednu u bijeloj boji.
posebno, ova u bijeloj boji je posebno atraktivna za mladince. I pa im je to zgodno. tako je, da, obično se radi o najmu 2 do 3 sata gdje se obično provezu od hotela do crkve, pa zatim fotografiranje na Zrinjevcu ili najčešće na Markovom trgu. Tako da vrlo je zanimljivo. Da, interesantno je to poduzetništvo u našem Zagrebu. Ovako se ljudi nečega dosjete i onda to brzo zapravo prođe i naiđe na nekakav odaziv što građana, što turista. Jesu li se vaši suradnici i vi skup s njima bojali kad ste kretali ovako u nekakav projekt? Jer vjerojatno ima među našim slušateljima ljudi koji možda osmišljavaju isto nekakve turističke projekte, a nisu baš sigurni hoće li to ili neće. Naravno, gledajte, nikada ne znate da li će poduzetnička ideja uspjeti, zaživjeti, da li će se posao pokrenuti ili ne. Međutim, s obzirom na dečki iz Pedikaba su već spomenuli pozitivan turistički trend dolazaka u Zagrebu, koji je u nekakvoj stopi rasta od 10 do 15% godišnje i taj milijunti posjetitelji svake godine sve ranije, jednostavno činila se perspektivna potencijalna ideja i zapravo naišli smo na vrlo dobar odaziv i građana grada Zagreba i turista. Tako da smo od ove godine, od početka svibnja, i proširujemo taj vozni park sa još 4 nova vozila. Eto, mi smo našli za shodno ugostiti vas sve zajedno u našoj emisiji, jer smo primijetili da se nešto u našem Zagrebu giba što se ovih obilazaka tiče. To nisu samo turistički obilasci gdje imamo vodiče koji nas onda pješice vode po starom Zagrebu i slično, nego se evo tu povećao broj vozila i ponude i njene raznolikosti što se tiče turističkih obilazaka. Zahvalit ćemo dečkima iz Pedikab Zagreba. Hvala i vama. Hvala. Čuli smo, dakle, vozimo zajedno za Zagreb, odnosno za mlade ljude koji kreću u život, pa će nam sad biti malo jasnije kad vidimo vas u plavim rikšama i plavim odijelima radnim, da je tijekom svibnja zapravo jedna humanitarna gesta u tijeku. Hvala vam puno što ste bili gosti emisije Noćenje s doručkom. A evo, što se oldtimera tiče, ponovit ćemo, dakle, srijedom. Možemo besplatno s vama i nađemo vas. Tako je, to je insajderska informacija za sve slušatelje Radija Sljeme. Već od sutra, u periodu od 12 do 18 sati, imate priliku za besplatnu vožnju oldtimerom, znači na sjevernoj strani Parka Zrinjevac, ispred Vrhovnog suda. Ove srijede, kad spominjemo, sutra počinje, a do kad to traje? Počelo je već prošle srijede. Traje do kraja rujna. Eto, imamo vremena isprobati malo i kako se to voziti starim Zagrebom u oldtimeru. Kristijan Pirc je bio s nama. Hvala i vama kao voditelju ovog projekta. Sretno. I evo, želimo vam što više i domaćih gostiju i turista. Hvala vam lijepo na pozivu. Srdačan pozdrav našim slušateljima. Ja sam Doroteja Brljak-Sunajko. Podržavamo naše poduzetnike, razvoj Zagreba u turističkom smislu, pa se nadam da ćete i vi iskoristiti priliku provozati se ili rikšama, odnosno pedikebovima, ili pak oldtimerima zagrebačkim koji su na našim ulicama.